Iyenukokomon. Iyenukokomon wa bava. Wa be na ne de Friday. Akwa we uzo anikiri nya gbira mi to me na anya gbon ha gwe ma yaro. Me not wa Iyenukokomon eke amakone wa gbon won. Wa dami. O dami ma gbe mi because ka bo me no buni ata ma na. Iyenukokomon me o. Wa ga damo audio me. Iyenukokomon. Tele wa dami o we. Eneni tarok by defo. Okwona na no ne Westchester. Okwona na ba do gugwa no Juliet na. No was your two wuye midiana. Ya wa do gugwa. Ruda mi obe run wa do ta mi Iyenukokomon. Wa mai wogi avere baby. Da wa do pajo wo gugwa. Omo gbe wa iti ogan asawo ipia asawo wa ti e me me ma dunu a boyfriend wa o da fun wa me ma dunu na wo wa mai woni wa we wa akawo sare iki e dan kote o wo sa ba ti e bububu etunubu all governors eya wosa ami one wosa emi adele munugwa be na to ame oko na we lagwa go seli oligi je midian ihe obugwa no de ko afila me obisimuna iwa anwin na no de ubugwa operative video eire ikate mo poke uzoleva no gbera mawa de tu wa mi ina egwalare bi Iyenukokomon ina egwalare wa mu ebo gbema ya ni temu gwa be social media ma vi information gwa gian aseke no pa no bo eyan kia ikate me na mawa eni ka anu egi mawa we mi ame Juliet otemo nkin ilawo we TikTok owo gwa operative for better rating talk u rating talk o ma no operative for ninu we u si ame no gba ya akuna ima oni dogbo ruda ilawo wo temo nkin do temi ya dogbo agwakwe ayenu ejo mi pi ewe wana suvie owe ona eliki ba era no ja ikwebo aji vie we mi oja wana ke no ji vie we mi oja wana ke no ji vie we mi oja vie roba wa isileje gbene e oji ene goja nu ji vie wu oh, ami wana fona. Be no ri megbe ri oru wegbe, eri ore gbagbon ya. Gbagbon na. Ami wana fona. Me awa foni me ogeta, ogi me wari megbe. Ami wana fona. Huh? Any industry nu wa je any cultural group nu wa u eta na ewojo ege ni mana agbogonu yi ni mana agbe kareta na mi ejeje na agbugo epo aro na ewo wo si ame no gbadu uwo si ame no gbadu ne wo si ame no gbadu ko omo no bege ne gbo eje na oga ogo yomo area o sa bo egu wa we mi an ni ka won egu wa we mi an we na we mi an no ete ya give depression agbele ni bo wa social media ka TikTok no wa bu se we kon di emi no gi wi an
A lot. He have me tian. He have wet it all. Then no be just kind of my bagmo. Hear me no fear me tight. A depression. Ogbeli hour. You don't want any better than an all your tea about me. Who couldn't any car over. Oh man, all your tea about me, many Iyenukokomon or me. Oki ogi o ma babenik ba oki ogi o ma babenik wo. Oki ogi o dion. Oki ogi bieka. Oki era no rock mo den ori ado swopi ayo. Oki o tie no rock mo den ori ado filugbe yo. Udami ya fe anytime ege no gbera osu nuna. Ogbera zo levani. Waje cultural group edokien emo puka. Ikata mugwa no zo levano gbera. A lady ni no adami wu. Many things na art. Wajage cultural group. Oga sevi giabo. Na me polingo. Yana bima. Yana asiwa. Wajage ne cultural group. We no bege vene gboje. Mado gyo. Umaje gugwe minujo. Unwe egu nu ya gwe. A lot of people in social media. Hey man, no, me mawiku. Yeah, Christian will not join. Hardly go party. Because all them must say, "Egbe kan egbe imo ya le ko e." Wa me ya wi se ya o kan ko e. Ugbe ma gba ko e. Da ma po na oru no si gbe we. Ima po ru no si gbe we. Ami enunu wa te kan. Aji viewe mi oja. Wa ke no aji viewe mi oja. Gegbenu mu, gebinu si loja gunu we. Ha? O gbe no na lagwa. Ebo ya na ato awe. Enema. Nu wa la janu do yin ebo ya. Una koleti go we wo bopa una koleti go wo bonopa igo we to gwa lo we na ki gbe yo to a igo we to gwa lo we na ki gbe yo to a do anero igbe ani anero igbe oge ya seke no we mase oye gegege e ya rupo gwogun ya Eya rukmo gwogian. Wa mwere emidian. Wa mwere ye TikTok. Ugwa operate TikTok. Betu me page. Ure TikTok. Ugwa operate. Ayaya. We mega kinu we don't know where industry na gboto na. Wa gate mata. Kinu we don't know where to where am gboto na. Agwa. No gwa mi no ovio. No ya dame nya wani buijo gwa. No gwa mi no ovio. Ugwa mi ave. Ugwa ma ve mi ame. Agwa mo gbe yen wu. Ka go mo gbe mi ame. Odekun no ka do mi ame mu yen. Osin ekun Ugwa mo ti nya ni gbona ni ona me media. Bugwa jije kekoyi. Aworuo. If you nyagbe part 1 and 2 aworuo de gbojuku. Kagari edo. Nwagi a me media onero owo no line. Wari edo. Ami one go agwa ami one ko. Omo no gire media na ne. Owe owo owe mai ne gbo we eri ogo ne no seyin onero owo no line wa ye gera bi je eri o be gbera gbe ye wo wa onu wa tai wa do ge ma ni ready ne media a lot of day onero owo no line e ya ye nyaga
Nia wada owo kan agui e social media in setting ya. No pe amwako na no lese e social media in setting ya mugwari ya. Na oki eje bogwa e media ri na. No Guy, gwaru enwan. Gwaru enwan. Why give a secret? Agbade na atema to salobwa. E TikTok we social media. Oi, eke awemi enunu eta. The worst. Ya oge ya kiago. A movie at Mueria. Oh, but which industry now? Let me tell you secret. We're getting again in where Agboya Gigi way. Then wala jandozenu when ula wa. Igo we gwala ona la midian, ona bano la midian. Enyere bona, ora gbona. Enye, wa ge gbiyan. Emi no buy solele, emi ne ku solele. Egwe nete soro na ijo wege na. Oje na ge gbewe. Egwe jojo. Ame ponda so no je na ge. E ponda ni maja arowe wege mbana ye gie. Ni Amerike ya imami ni ite ponda na. Ni maja arowe zo egbeni. Iya ya we ponda ni. Iya ga imo ya o. Iya ka we feeling. Iya we plasting. Iya we casting. Iya ke do we no payo. Iya ke do pente. Iya ke do decorate ebe na je onagbo wa. Egbo na agi pege. Agi yen. Yemi ro paro we gbe. Oda oje benya ije ke we imamu eladian. Imamu eladian. Egbe na bano yoto a. Imado gyo bije men. But I say why see ye TikTok now. Eni ka no yan we mi ya mu yoto because otun. Otun. Gbari edo. Ni waya re bo ni makere. Igwo we se na. Unera wala waya pe papa we midian. 30 euro we wifi. No je doru kwa. Pa je dobo. E o le midian. Wa ge o ene. Wa via gaga na mi egwe e bane ne mi ame wo gian. Eni ka no mo mi ame yan we gbere. Boys se fe yo we gbe. Ini go mi ena. Iga amuta 560,000. En ari nu. Udoje gbaju nu we midian. Una ga si won. Egbo ni ben we make up we there yo. Person when man am egbe be yo latan agmo ya rewe. Uruko mo ram egwe. Usi okwo ye midian. E midian na na jiku. If you are about dresses say ye party action short yan. Uwe ya yo ton. Sylvia Rabajuru. E mopuka wa gigbe mopuka wa igbe we cultural group. Ona ege na agbe culture. Ugo. Asologun. E kareta. Agada. E opono shine cloth of oveki. Wa mo yaria. Agi original, agi fake. Emi ni agwa ajo ni oje yege. Agi original, agi fake. Why mu pojo ne? Why warriors 2 weeks ago kaya word you. Why warriors ezuzu oto? Ikepu gwa agwo. Bena ge enye no rekpisa. Why gi o emi. Ni webo unera won online ni adewu aba oge no ruogwa. He done la video 15 years ago. Pike kamugwawe. A caller, a commenter. Wa si oko yebu na. Aba oge agbo oge imi.
Ave kola ave komota. E mani de mi jana e to ma mo eve gi anata. Ase ka pa no bu. Wana so ma no mo eve gi o ma. Wana agbo ma na mo eve gi. Wa mi eke no ma no lo bi na agbo ma no mu dia. Eni o no. Abi wa mi wa no fear. E kaka na pe kia. How fast is a jeep? Eni o no. Why when they want more bogba wa no remedian? Oh man no wa no ro wa avie mi gian. Ne no lo wa su ko jugu waru ne ro wo no line. Ave the prep people. E ko di amu wa yaria. Wagi we tai. Ipe ani ro e mati abonu wa. No ko wa je dagun wa kan wa en. Wa en. Be no le basena ikwoje ayan. Few men or emitian, equal Jayan. One equal no man equal no idea, but maybe I can't go wagon. A depression and boa. Oh, I war January to December, make it away. Cody! A continue while a fritter at Beluwa, de fritter at near your family. Uko dolebo. Agbeluwa. Uko dolebo agbeluwa wa. Idenwa no we vaton de. Etu wa ya woni lugba olatin. Ya ka bo di gwenya veteme. Imi yo ma me imi teme. Ugwa atai mo gbe wa ogi ama shawo. E ogi ameme. Cause ma do call tomato se webo. Ibi afi mo na ke ade. It's a cloud. Ija aduo iwa gidigbi ega ne dawe de dogba shawo mana agbera ugbagwe ma wa laje air conditioner to big of Nigeria ni bi bele kan na do agba shawo webo ma wa lugbe ugbagwe de ye we ni mo kasan owe ni mo ari owe agidigbi ave dede ya gege ya ko sun la di ave cotini ye dagas akasani mu ye wibaro ibiafi omone ikemi ni akin ane ame mani e merema nu wa diji wa gbon unero owono lain wa gi ame e kondi agbeluwa yawa a proudness if anya gbeno you uzokin owo kan wa mami o pe anu mu wa lawa Wagwa lo pa no mu wala wanu wa ge en the social media wa kekegbe unera wono line wa wo wa le mu akeke no pe a wa iwa vi ye yo boya ye bien e frita ogwo ga gbe frita wa ya se fe so wa do ko na mama so wa ni bu wa ya fe unera wono line wa ya gi ma se fe si ma ni mamuku egbe mayala dia de woman na mama send up imanibu eto dire sohun e frita e beruka aba oge no mama abi fi anya gbe no yuzo kan wo kan ugba obi wa ya un nero wo no line wa wo wa gegbe okima anobiado imagu ipe agun o normally magu ipe agun ipe aku aso ava atamu wa ipe aku oku kodi e proudness o magu wa gwa lo pe a wa mi no mo ku wa mi opi oku no mo do wa mai ti e dede wa iti asawo okoko no ma de no pa kweken oku no ma bada no pe a e kondi wa ji fi anya gbegedege gbowo to oko no ga ru o ma me omo dobo kwa oko no ga fi afodu omo dobo kwa oko no ga wie san omo dobo kwa oko no ga kokobiri omo dobo kwa oko no ga wie do omo dobo kwa odo isodo omo kenu wa so gbon so pa ni we a oni my dear beg I want sleep uwe dane e ko di agbeluwa ya wa ya omo donu gwa de ticket nu gwa ga jo gwa eni ka nu egi wa nu egi ma lebu ere wi
Wagajo wa osagba ma itale mo si eni oria. Why you ya ka osa gbele ru wa gbele ju wa. Egba osa ju wa u lai mi. Eru wa u lai mi. Eni mi wa gbon ni na ka osa. Omo no ye ti e ma ka osa. Emi no wa deje ogbo wa. Beti ni ka. Ukure ni ka deje ogbo wa. Aga osa tai. Etunubu osa. Tunubu, a governor, here was sacking about all over the state. Wọ́n gé agúwà gan. Ń wá mú mi. Then the media na yaje. Me ma bẹ́ẹ̀ wà no tó wà mí. Bọ́kọ̀. Save error. But I be na afu. A mú ẹ mọ̀nùlé. Na bí ẹ lẹ́ a mú ẹ mọ̀nùlé lọ́wọ́ kẹ́. Mo nu yiye ke ko imo nu je gan we bi o gbo bi wa ya hun ne ro wono layin wa ye gbe ta pe a igbe awo ge abane denu gbagba gi pe ya ni re midian ikoje ayan oko ni a edejo koto iyen yitalawe ni buwo ya enegbe because iyen menu gwa jaje e abo pi abo po opo e kon di agbeluwa ni kon di e yuwa o ina ilafida efrita agbeluwa nene Juliet no mo gbaladan waya mo gbo waladan de Juliet mama se ni bo ona no beg go kiana wa ke no gbe mo puka the cultural group we do I mean no agi go wagon ya ge musician ya ni makare late memory o sayomore o sula okay wa mo kedege na okay na stage ami wan no eti gwepe Talents of Benin, Akabama, yaya yeku. Wa gbe mo pukale liku kian. Okwo ni rogodo ke ne rogodo no rogodo. Me ma tu wa ya rogodo. E bo gbe mejo. Aya so wa ya be gwaluwa mi. Okay, I learning on today. Ne ni wa mi nu wa na gbe mo pukale liku kian. Ipe aniro ayi wa gbekun. Imemi ni ya go toto. Ni vie ku ena degmi anwe eti ari paka ebe ne de okorie party yakara e man e mo puka wa igbe kan ku ine cultural group e patuso wa mami e gan ojo okay chi azugbe na itebe ajo be derio ai wa mu pon waru pon mo gwe amu my culture ya amu my culture ya amu my culture ya Aba wa gidiga pa wa we ya. Yon pa we ya. Neru wa na mu gbo ni. Ofi akon ofi gbo ni juwa. Ni juwa ya awun na. Eru wa pa we ya. Un nero wono lai. Ugbe ba we ka le ni ma me. Un nero wono lai ni buwa ya ke biga do e. E bigo e do e. Eyin aye. Iya joda fe ki obi ogwe botonedo abe kani oga eri adu botonedo abe kani ma sa no bandena iya ge television ikata mu wa ni buige so ni buin won pa gbe na wa gun na ni me na je dona me na nene orun ene oru se awi ama yan wa gboko ni bu won pa ni ayage social media wa gokere wa ewe ni bu won pa wa ri ano se awe Facebook ya we yasa e kano bo mi anakukun nu wa no bu yun nero obo no layin ni yala media ima monetize ya we ni monetize under one week we ni imawu e TikTok ni je e Facebook igonu wa kwon wo kwon nero obo no layin amu wa un bayoto avi wa bo gejeran avi wa mo bo yuwi moto avi eso mu daye proof e kokobiri mu ogbeli ayeke wo to take step eyan wi ana mu ni have France ire ba ne bo aya gbe won gbe no time
igemi wagi oje eme meeting igbagaro gogbama yawe ya igonu gwa kwa okpowo na waka na esori igo give him abokwa ama egbeto eso ari gera bije ama egbeti awe de ticket ni awe ya se do no pewo wa atiji ba gbon ne ro wono line wagi ene ibeka challenge wa no po waga chest waga de ticket ni maya gwe bo tornado wagi maya de ticket ibeta mu wa no po Emi wa una ni buiga awa mo egbe bo yan ati ese omo ogbe ebo on la gbe be na ge la fi da e perfume no yo fi gbon ye moro omo di akebira o wa ki o eme ezezezezezeze wa mi o sakpo wa je gbe ta pe a ipe awo gi abone eke no kiri ke ake ana gbe kwa wa ni ko ni bunero unero no la e kondi agbelu wa ma gwa lu pe aweze ken wa yo bo si ela wa owi igbo no owi ka no owi kokobiri no owi edo no gugwa ara deso wa de agbe uwe no la omo ko pa ni o say 70 years ona afraid the boy oh we me ni yere na baba ya tele na no rebellion e venitana e da igwa gbodede wa vi owe to na o a boy dede awe o cargo o da o digbire no ya ton e ki ano la so ere ni are mi jana unero awon no layin iye gi o ni aga moye trailer voke usalo boy ajewa awa bugwa abagbon unero awon no layin eku emugwa no tornado benwa bene ni buwo beni aya mu eni o tornado ya no tornado ranu mi wa because am I na ata there to wagi zuwa ebonu wakere edona na ziuka mi no rerejo o kinu mi na zije na gbon o eni mu wa. A boy na my say 40 years, they didn't say 60. If I'm not mistaken, I say 60 years in a beginning. Any life we boy ye ye kin ona fear ye kuwo on your chicken car ma we car there wa fi me we ye Italy oka waje ona kitali pa fear for na ari spe e ki ma gedo do na adi France eki magia dona de jemi de edede owi okan ni ma say 40 years ede awa gbedede wa vigo evayo to lamogun because o eki owi efi eni o lapa ben wo go ijari bai wala wa o ma no we mi no ka ma no ewe akobe do bota ma no ewo ma o ma ni un danu Oma no we mi ni gba si pe ai e de na bi pe abi stubbornness e de na bi pe abi opara abi epoko ya stubborn gbe mani ku onoro gba mami e audio na ni una ikon ya gba mo e to ba gbo omo na o ma me wa gbon keni ye gan bie keni biele ju wa gbon ewe momi wa se me ai wa lao wa gume gwa wa ga ku e mejo monu because aku e yo monu ya kun egbe mu aye mu ebuwa so agwa ma mi oboya de ticket ni wa ri o tornado no bu wa ni buwo ebuwa egbera ogugwa ba back to sender o ma koko me eno bo me gbe ohun e kian o ma no be to an no be jigo me u be ere to be me ni be wu ne na be media o e to ma mo me gian
we mi wana wa bi e wo wa pagbo kan ase kan opa no bo e to ma mo me gi an ata wa ka ti e bo wa ka mo bo gbo ma no mo ne gi an wa ka mo bo wa ka wa mu gbo ma no mo ne gi an wa ga i mo bo gbo ma no mo ne gi an ni wa ke mu gbin an ni na mo ne gi eri ati e bo ya na ya nja o e ma mo ne gi an e ma mo me gi o ma to ge mayan wa ke no yo wa jo ge be e villa wa na yo ge dem di moto ni aiti na o ma jeep wa jo ge be lo wa kian when na Juliet to buy o janu we nanya ba me 500 and something yen ri go no o igo wa no kakabo ma blame man zigo ni e ma zigo ni e ma blame e se awunu e betu wa ilawa e nuri e bo bona do ame no gbo do wa mi go we ni industry we ya gwa le tata benu we gwa se na benu we na warie e okma lade awo tornado sensite to muiza lade ane a eni awe that one when they say 6 o'clock rise before 12 uri okma la wani ibi okoja nya gi jawo me mi ja bege na ibi ogoja nya gi jawo me mi ja ibi Benin the public ibi Cotonou ibi Calabar iya igwe akpopa igwe lestu igwe lize no wa gbe siso no arigo no wele ba yekin wa me de dopa ni mu yuwa ma oni jagugwa ya wa ni kun ne ro wonu layin e de dopa no wari ma oni wa ya gugwa ni wa ye gbe ta pe ya ikwa oge mi ri a oko ni pe akewe yan na ni a wo ogun yan ya ga mi no ro tutakara because e kondi okwo ni eku emu owo pe ani han ga mi no ro tutaka wa ni ku ifianya gbe tegbe mu no yuzo kan wo kan we no ka ego mi re egogo tegbe mu no yuzo kan wo kan ave nonsense boy ave boy YouTube giri go nu wa Facebook okaware wa terore ya to Facebook gidi go nwa ave bo agwa mu den gwa gewe those are the Nigerianish Nigeria ariyan wa nero onu nai aka gba me kokono ko majo ozen wa dono di ade o ma no we dogun aju wa nya wa bia wa igwo matenisi eta gun aje na we na Juliet ugbene yan lagwa o se akoye titan se akoye titan wa gekwe amuwa gwa ni industry na unere awon online wagi anika o wagi manika o ni industry wagi an ni responsible ni eni gbenika o iga han wugun re ugbe 20 something years in eba where if your plan ade anu ale ba ikin no ale ba ikin ke ba igbo ma kisa we gbo wo kan e o ja we yeyan o we gidi go na nya ko rivu na nya ne ja da me ni ya amowe akin biere amowe na egborun opa ya gbego bona na give yobo no you gbogo gbiga pa obi awawe obona egwe oba bwe ka tele na ma wa ya na pe wa jaje wan we ni e documentary wa we ni ya jina o
dogwa no kwa donu zomo wa ya na ati result no wa mi ala lotan no ni se also what a result no be ni ko also what a result wa ya rewa no wa pe papa we na the television on ma clear unu wa ya ra you can never see video we ko no contre nous enseignants drive yo ba o ibi akoko edo ibi soko ibi afema never we are ye ton wa ni bi edo so nero wo no line we are ye ton yere nu wa no magana wa ya jari edo na ya go ai gwene maya o eri ma no ma ba gbera ni mose ra no bieli maya maga igwe gwene da doge ya gwe bu wai dere ru wai so averi otowo dere ru wai so averi otowo nemi agwara wa mu wai wa mu be na wa mu bi oko ugbo be Juliet ki oki osi okwo lagbo osi okwo na lagbo boy kave social media boy kave social media ya mi no ja meiri ya be latin to so ku meju nu zebe abe ja meberi e mana wa na wa go wa gwa gege wa gbon wa gbon ma gbewu wa gbon ma bana boy si ona ju wa gbe na wa na gege gbon ma gbewu ọmọ no ma wa mi ropa wa igwa mwere wa igwa nyaga wa ebo ya bo gogwa ọmọ no ma mi no gbawun oje mutia ọmọ no e ga bayan oge ogogo ri la wa ofo no ka agwa ba ogogo ofo no ofo egbe abawo ogo ma gogo naba oge do revenge uwo mani uwo madanu umudiaka ni ka gbogwa abe ne kwemu ugwa imi ba gbon gwa na ego pe aku o pe agwa mo egbe o me ni address here ni agwa loko o teme no rebu jo motama mi iye igwa mo ewu ni ava o da ore iye igwa vai wa wewe yoto yeri shoka yuru oteme tama oteme owe ya igwale ni go pari ya dese no imagine no we awe ye agwale ogoni eri yobo ye agwale perfume yegbe owo me grandma ni aze o wa aje gbe tawa ya ku ye midian ikondi oyun wa ni bun nero obonu lai be no payun wa un eku emu wa ede agbe wa igo nebe midian wo meme no gwa wa wanyo wo abo danyo diku nero obonu lai abe olemo oko nero obonu lai osamuyi maso waya ede iwa mu yan iwa mu anyore yan iwa yan ya dojo dore be bedi we mi on wa to me ikaka mu gwa bege no pe inye na nu gwa na be media na ogi wa ya ni nyema wa igbazen wa igboso wa igbogbo wa igbo makaka wa igbi innocent wa igbe pastor wa igbobo wa igbo yen wa bo waji wa ya sowo aboge wa onu wa la media wa ga ile ju wa fi epede ọmọ nínú wa to oge mani wa gi ehun ne ni ka o ma ti eyin wa mu eje a depression ne ni ka o ma ti wa gi awon eyin gege awari efo daddy eri ona ileta mommy eri ona ileta ọmọ nu wa se no se nu wa bie ọmọ wa bie no se nu wa bie
O man obi wa tie gbagbe ne wa ga tie daddy wa ga tie mommy. O we suko o we na mo okwali ma na mo ebo na mo fi wo kalima. Ona suko you waru. Wa ma etu wa gin are. E Juliet we wu si oku o. Okay. O we wa gbe industry now. O gbe industry now. Wa wo ge tagimatile. Enu la di anu do vi gwe yo to. O te me no la di adogun a. Oye na. Weno wale mo gwa. Wewe lele man wewe gumo bo. Gegbe no mu igon ko baba ya o. O me ponda ni ati o ko dolo we ma gi jagwo ne mi ro pa so we gbo e. O nu jagwo net. We wa me mu egbe different. Di ka be ta yo di onika o. O wa sogosta ne gbe na en. De igbon se. O wa ene to wa so ba be ha o vivie yuru u gbokuku ha be ha o we nu onu we ja mo egbe no. Uwe yo to gwali go kian because imate egi go ya gwa lo. Uno arienu o bona na arienu o bona. We no bono pa wari go nu eneni. We no wati we sorry on my style ye we ne. That is it. Uriye wo bona na ariye wo bona. Ugume gwa fone wo bona na be ari obono pa ya agun. Wo ofin, we ofin. We no gwaligo ya de wa fi. We no gwaligo ya de wa fi. Be man in real life a wife 24 hours. E we ado chest ya. Eh la dia no inia. No inia ya fe. E ya kenu mi ego obona kenu mi ego obona nu ya inia ya. No ya inia beto pata mu wa ni media na e vata mu wa unere owono line. No we egegbe oko tenedo ukure ni ka oro owa. Adenu wa agbeka wo yo wa. O tonedo aranu mi ege no hin. O tonedo aranu mi e. Emebe na tae. Ge no hin. Me ma wa no hin. Eni ka ogin ma no hin. No ki o pa no ku ono. Owe egegbe oko tonedo. Owe egegbe oko gwi ma no ku ani. Owa 19th century. Ewa kariwa. O ma no ya ge mi no reba. E documentary no reba. De ticket wa se do wu onu la wa no kwa. Nu ya ge documentary na be boya ya ge we gwe. Nunu wa na gbe pianu. Unu wa pe papa. Then I popo no keke. Wa me ikwebo gi ogbe trader. Wa je gbe ta pe ya. Mani ko no digin yo. Ma je gbe ta pe ya. Wa ni ko na. Abi pe so no ware mi diana. E wa seti ba. Iku o mu ya wo no ko mu wo wede. Be wa ni iku oniro unero obono lai e kon di agbelu wa me mi no eri eju wa ide no fi wa mi kaita no mo ju wa e wo wa je gbe ta pe ya wa di maya we de ticket nya ni ka no gi maya mi go na we chest e na we ya guyan gwe wa na we agwa we Nigeria e magwalo na re do tamu wa be na mi we ro me no ti wa Iyenukokomon eke amakone wa gba won wa je won we mi enwa ya gbo fenu ra ke wa je won we mi na gugun na gugun dan lo won wa je won we mi ona re do ya ibude na re ne bede na me ni Iyenukokomon no eke amakone wa gba won abi mi gbedo we wa baba.